geldi Kürt tek serkeftin lazım. Ama divi şarida hatta davi vasfiha bekbinin tek koşniha azadi demokrasi kort beki geldi Kürt kazanç beki insaniyet teji bide kazanç kır. Dengi gel, dengi her çar parçayı Kürdistan'a. Radyo Denge gelden başkodarin Hecev İru 22 Haziran 2024 şemili Brüksel saat 11 Ahmet 12 emin uçe navaroje peşkeş bikin demdem azadi reber apoya. Parizeri Reber Abdullah Öcalan ve CPT'ye hevditin PK'nıcı Parizeri Reber Abdullah Öcalan Cengiz Yürekli bir Raydarın komiteye peşigirtin ali işkenceye CPT ali Strasbourg'e hevditin kir Yürekli gut mecidiyeta revşi u bendawariyen xwe jiwan re ragihandin yürekli piştî hevdîtinê daxuyanekda û diyar kir ku wan ji CPT xwestin serdana İmralê bikin û daxuyanekê têrker bide raya giştî. CPT ile görüşmemizi gerçekleştirdik. Zaten daha önce kendilerine rutin raporlarımızı sunuyorduk. Son yaşanan gelişmeleri tekrar vurguladık. Bunu bu sefer sözlü olarak ifade etme şansını da yakaladık. Kendilerine durumun ciddiyetini ve beklentilerimizi aktardık. Kendilerinin görüşlerini aldık. Kendilerinin nasıl bir çaba içerisinde olduklarını öğrenmiş olduk. Kendilerinin sahip oldukları bilgileri bizimle paylaşmalarını, çünkü ciddi endişelerimizin söz konusu olduğunu da belirttik. En kısa sürede bir heyet halinde tekrardan İmralı'ya ziyaret etmelerini, güncelliği kaçan, geçmiş olan ziyaretin yerine tekrardan bir ziyaret oluşturmalarını talep ettik ve bu konuda gerek bize gerek kamuoyuna doyurucu bir açıklama yapmalarını kendilerinden istedik. Mevcut 40 yıllık haber alamama halinin 40 aylık haber alamama halinin kabul edilemez olduğunu tekrar vurguladık. Onlar da bu konuda kaygılarımıza hak verdiklerini belirttiler. Bunun için gereken çaba içerisinde olacaklarını ifade ettiler. Lemaxmurê Koman û çalakiya ji bo azadiya Rêberapo dewrgirt ji 20 Tîrm a 2023 ve ji bo azadiya fîzîkî Rêberapo li wergeha Şehîd Rûstem Cûdî çalakiya nöbetê hatiye destpêkirin. Çalakî 374 roj li pay xwe heşt û koma 68 çalakî dewrgirt. Ji bo dewrgirtinê li saziya malbatên şehîdan merasim pêkat li ser navê koma 67 dilar seven daxuyanî xwend. Komê balkşanser têcî tê û got têcî sûcê mirovaniyê ye. کما 68 یا نوبت آزادی ربراپو گله وارگه شهید رستم جودی دسری دجبو کما نوبت یا 69 و هر وها جبو همو تکوشینبان آزادی ربراپو سرکفتن آزادی فیزیکی ربراپو دخوازین سرک جان نابه به سرک جان نابه Devleta Türk benden kontrol eyen PDK danine nasamayan kontrol dike Devleta Türk navçe Amediya giredayı duhoke dinabera günden baze u berizani günden berizani u kanibelave yen herema bervari bala du noktaya leşkeri danine ev herem dike ve nabera başvuru Kurdistan'e u Irak'ı levan benden kontrolü Devleta Türk lüşuna PDK maşineyan u nasamayan valatyan kontrol dike beriya valati bigin benden kontrol ediset metre rasti benden hesini tenda tede ku bilez derbas nebin
Çavkaniyên xweciyê gotin leşkerên nasnameyan kontrol dikin ji baregehên herêmê diçin. Hêjayî gotinê artêşa Tirkiye dagirker yekem car 25 gulana 1983 de nêzî 10,000 hêzên xwe derbasî başûr bû bi 5 kilometreyan li herêma navbera Zax û Amêdiyê ku sînorên Iraqê bicih bûne, ev wekî yekem êrişa dagirkeriya dewleta Tirk dê binavkirin. Ev êrişa dagirkerî bi awayeke îlhaqê dewam dike. Dewleta Tirk heta niha bi dehan baregehên xwe ava kiriye noxteyên leşkerî danîne. Bi qasî 35 kilometreyan ketiya qada Başûrê Kurdistanê û noxteyeke kontrolê danîne. Xelkê herêmê dibêjin tevî ku dewleta Tirk ev qas ketiya xaka Başûrê Kurdistanê yekem care bi alevên xwe yên leşkerî noxteyeke leşkerî datîne û nasnameya xelkê Başûr Iraqê kontrol dike. Derbarê vê de heta niha ne pedeke yeneke jî dewleta Iraqê ti daxuyanî nedaye. Ev kiryarên dewleta Tirk di nava raya giştî de dibe sedema nerêtiyeke mezin. Li aliyê din leşkerên Tirkiyê nasnameyan kontrol dikin ji welatiyan alîkariyê dixwazin û dixwazin ji wan re agahî bigirin. Bi vêkirina xwe dewleta Tirk li ber çavan dixwaze xelkê herêmê bixe sîxur û ji bo berjewendiyê xwe bide karkirin. Hate zanîn heta niha ji sedî şêst gel koçî dihokê kirine. Li aliyê din artêşa Tirk gef li gel dixwe ku behsa tevgera wan ya li herêmê neke. Çavkaniyên xwecihî gotin li bejariya gundê dergelê ji aliyê dewleta Tirk ve tê şewitandin. Dewleta Tirk gundiyên Amêdiyê bi zorê koçber dike. Rêxistina Sepîtiya Amerîka diyar kir ku artêşa Tirkiye dagirker gundên kontarê çayê Metîna bi zorê vala dike. Sepîtiyê da zanîn ku welatiyên gundê dergelê mîsa beqî eşkere kirin ku gef li wan xwarine û ji wan re gotine divê di nava 24 saatên da ji gund derkevin. Nexwe wê bi darê zorê wan ji gund derxînin û got bombebaran bikin. Sepîtiyê da zanîn ku welatiyan du ji ber vê gefê dest bi valakirina gund kirine û îro bi temamî gund vala bûye. KCK got wê hevrê Helmet di dil û mejiyê gelek Kurd tê bijî. Hevserokatiya Konseya Rêvebera KCK endama Konseya Serokatiya Giştiya KCK Helmet Gabardiyar Xerîb di pêncemîn salvegera şadeta wê de bi daxuyaneke nivîskî bibîranî. KCK derheqê kesêt û têkoşina Şehîd Helmet de ev nirxandin kir. Şehîd Helmet hevriyekê hêja ye ku di nava tevgera azadiyê de kedên mezin daye. Hevrê Helmet bi qasî şoreşgerekî mezin bû di heman demê de ronîkbîrekî girêdayî welatê xwe bû. Ew xwedî hişmendiyeke bilind a dîrokî bû û di ramanê de her tim xwe kûr dikir. Bêguman şadeta kesekê wiha ji bo tevgera me û gelê me wendahiyeke mezin bû. Lê ji bo me şehîd riya mezinbûn û hêzbûnê ne. Di şoreşkeriyê de şehîd namirin ew nemirin. Hevrê Helmet wê her tim di dil û hişê gelê Kurdistanê de bijî. Hevserokatiya Konseya Rêvebera KCK ragihand ku jiyana Şehîd Helmet tevlîbûna wî ya di nava tevgera azadiyê de û têkoşîna wî divê baş bê fêmkirin got Hevrê Helmet encama xeta xiyanetê û xirabmaliya wê ya li Başûrê welat dît û baş analîz kir. Dît ku xeta azadiyê ji aliyê rêberapû û tevgera azadiyê ve tê temsîl kirin. Ji ber wê jî bi heyecaneke mezin tevlî refên azadiyê bû. Divê bi taybetî jî gelê Başûrê Kurdistanê sekin û helwesta Hevrê Helmet baş fêm kir. Di serî de siyaseta Kurd, rewşenbîr, nivîskar û hunermend divê li ser vê yekê bisekinin. Çalakiyên dawî li têjîtê bîne di dome çalakiyên bi daxwaza rakirina têjîta li ser Rêber Abdullah Öcalan azadiya û ya fîzîkî û çareserkirina meseleya Kurd hatine destpêkirin di dome. Li gelek bajaran çalakiyên dawî li têjîtê bîne hatiye li darxistin. Li Wanê xizmên girtiyan û Tuhayê derê li ber avaya Dem Partî İpek Yolûyê daxuyaniyek da. Daxuyaniyê de pankarta bi bedengê a zindanan hat vekirin. Gelek nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên civaka sivî jî piştgirî dan daxuyaniyê. Rêveberê Tuhayê derê İsmet
Partiya Kut metna daxuyani خوان اسمت آنیزمان کو حتی تجتال سری بر عبدالله جلان و گرتین لگرتیگه هم بداوینه به دی چالاکین و بدومه چالاکی 5 دقیقه برونشتنه بداوی بو چالاکی کو خزم گرتیان مرسینه لبر آواهی AKP بدروشمه داوی لتجیت بینه دست بکر کت هفته دهان چالاکی کو خزم گرتیان و گل کس لی آماده بون گرسیا گل خوز حیا آواهی AKP بمشن لمه جالی پولیسان و حتی آستن کرن گرسیا گل بدروشمه بیجی برخودان زندانان چالاکیارون نشنه درخستن هفسرک پارتیا و که و دموکراسی یا گلاندن پارتیا باجار رشاد آشان لوراخوی رشاد بالشان سر دورپیچا لپیشیا آوای AKP و گود پولیسان آواهی AKP دورپیچ کرنه ام جاری کدن تجتال امرالی دست بکر و لتوای گرتیگه هم بلاویه شرمزار دکن چالاکین ما حتی آگاهی گرتنه و بدومه چالاکی کو خزمن گرتیان لعدنه جی دا دست بکرن ده هفته دهان ده دومه گرسی خوست لبر آواهی AKP یا باجیر دا خویانی بده لی پولیسان نهشت پولیسان در دور آواهی به باریاران گرتن و نهشتن پیا بمشن ربیبر دم پارتی باجیر یا شاردمر و هلوستا پولیسان شرمزار کرد و آن زمان کو او جبو بداوی بنا تیجی تلورن و دوز آزادی فیزیکی ربر عبدالله جلان دکن دا خویانی برس کرنا بیجی برخودان زندانا بداوی بو لسلوپیای شهید زیلان هات بیرانی لناوچه سلوپیای شرناخی تفگر جنین آزاد تیجا زینب کناجه بناسناو زیلان ده 28 سال وگره شادی تاویده ببیر آنی بیرانین لاوا یا ریخسنا پارتیا ویکه و دموکراسی یا گلان دم پارتیا سلوپیات درخستن ریخسنا دم پارتی ناوند و ناوچیان ریخسنا DPP یا شرناخی مسادایی که ناشته و گلک از تولیبون بیرانین بدقیه که ریزگرتنه دست بکر پشت ریزگرتنه سینویزیونا کو جیان و تکوشینا زینب کناجه و دوگوت هات تماشا کرن پشت سینویزیونا کلام هات کوتن بیرانن به دروشمه شهید نامرن بداوی بو کاروان انور گوت و دادگه گرنا سلیمان احمد جهر کزیره و گریبه روجداوان و ادیتور آژانس روزنیسی سلیمان احمد دسد چلو نه روزند گرتیکا PDK ده گرتیه سلیمان احمد 25 جوت ماه 2023 ده دما جروجاوا و دیگر ریال سر کاری خو یل باشوری کردستان دری سمال کده جالی PDK وات گرتن PDK پشت 211 آنگو 30 حزیران هش پارزر نوی پیره هفدیتینه بکن و دربار روش و اولهی آویدا آگاه داربن و 30 حزیران آنگو سبه دهوکه لدادگه دوزاوی چه ببه سکرتر لقا سلیمانی یا سندکای روجناوان کاروان انور گوت نها بریارا دادگه کرناوی هاتی داین هیویدارم دادگه وکیری به دوی مدیا جکاری به لحولا دادگه جیه بگرن دوی پاریزه جی بکارن با آزاد پاراسناوی بکن دا کو رایا گشتی و گرجی بزانن کو روجناوان ما کتنه بر ناکوکی سیاسی لالیه دن بریتانیا جی با آزادی روجناوان سلیمان احمد چالاکی پیکات چالاکی پیشنگتیا ریخستنا پاراسنا سلیمان احمد لباجار هنگلوسکوف ماستریست بیرمینگهام و نفستلان بریتانیای چیه بون روجناوان چالکوان و آزادی خواست و گلک از بشتار بون خواستن روژک بری روژک سلیمان احمد وره بردن چالکاران هروها بانک رای گشتیا ناو نتویی همو ریخستن مافی مروان کرن کو خودی هلوس بن و زخته لدسلاتاری PDK بکن دا کو سلیمان احمد بردن بنەماڵەی بارزانی و تاڵەبانی زەنگێکی مەترسیداریان لێداوە ئەویش گرتن و دەستگیرکردن و ڕوفاندن و ئەشکەنجەدانی ڕۆژنامەنووسانە تۆماربارکردنی ڕۆژنامەنووسان سلێمان ئەحمەد بە تۆمەتی سیخڕیکردن هێشتەوەی لە زیندان بە بیان و سیناریۆ جیاواز باەیە قبولکردن نییە و بە پێچەوانەوە هەموو یاسا و بەرەکارەکانی هەرێمی کوردستان و بەندەکانی مافی مرۆڤ و یاسانی و دەوڵەتەکانە نوچه ما داویل امریکای مها مجدار ده هلبجاردنا سروکاتی پیکوره بریا هلبجاردن سروکی
هی جو بیدن و سروک بره دانالد ترامپ جبو نقاشی هاتن گل هف نقاش هر دو نابزتان دو لگوری ساعت آمریکای 21 ایواری ده تلویزیون داد وشاندن هر دو نابزتان پشت 4 سالان جبونا هلبجیران قانه بکن بو جارا یکم لسر پیان هاتن پیش بری هف و نقاشه که دجوار کرن نقاشا جو بیدن و دانالد ترامپ قاسی 9 دقیقان دوام کرد پرفورمانسا جو بیدن باش نهات دیتن دو گفتگوی ده جارنان زمان وی لهف دلاقی و نکار بو باش خوی ifade بکه تش زیده تکرار دکر آنجی برسیوین به علاقه دا برسین مدراتورا و اکیجی لدردورا پارتیا دموکرات گمان آفراند لی پی نقاش دیرکتور راگهاندنه یا بره کات بدینگ فین دست شانکر کو انجام گفتگوی جبو جو بیدن خراب بو تی تاکرن کو جبر اختیاری جو بیدن نکاره tam konsantre مجاران ببه لگوری هن آنالیز و کلیسین سیاسیین امریکی احتمال هی کو پارتیا دموکرات نامزدیا بیدن بیکه مجارا گفتگوی و لشو ناوی نامزدی که دن نشان بده جنها و ناوی والی ایالت کالیفرنیای گاوی نفسوم پنجو 7 سالی درد که به پیش احتمال کو ترامپ جی نکاره ببه نامزد پارتیا کومارگر هیه جبر کو پیواجوی دارزاندنا وید دومه حالی حاضر نه ترامپ نه جبیدن هیجی نه نامزدن فرمیین پارتیین خوانه جبر وی که جی نقاشا کو دو ایواری هاتی کرن جی و که نقاشه که زیده پیشوه خط نرخاندن رگودان جمع نوچه ساعت 11 پیشکش کرن آنا خاطر ودن باش